پشتی اشکربونا ناوروکی دانوستاندن سروک دونالد ترامپ به تلفونی دگل سروک اوکراین سبالت و کرنا لیکولینا که دکاری کوری جو بایدن در اوکراین جواتا نوینرین امریکی دست دایه لیکولینا که جبوتا انبار کرنا سروکی بمبستا در خستناوی جدا صلاتی اوا پینگاوا یکی بو دوی پروسه بناوی امپیچمنت دا کجارا سیما دی دیروکا امریکا دا تی کرنگلو دموکرات وی سر بکوین دوان هولاندا کانی غلام ریفابری تو ری آگهین امریکن کردش لیره لواشنطن میوانی کرد کنکشنه گلک بخیر هادی که کاری بسیار اوه دموکرات وی سر بکوین دوی پروسه دا پروسه سیاسی و دور و دریجه جی شد بیجی یک نزانه اوی نیزی که بلکی 6 مانگ بگره اوی وقت محکمه کی چه به اوی گازی شاهدا بکن و پشتی وی اوی اویا خوب بدن اوی جن ما دونالد ترامپ امراس نابینم به سروکی امریکایی پشتی وی اوی هر سناتوی داشتی نیزی که دو جز سیا گرب ویژن راسته حالی حاضر دموکرات بندستن یعنی دو جواتا سیناتوران بله و هناك دبيجن اوي يعني قال لك تشتي قريش دونالد ترامب كلي اوي ورا تشاف او اوي سناتو بيغوارتن هنكي دبيجن نا دونالد ترامب شر خوش دكا دجي نانسي بلوسي دجي سروكين ديمقراطا او اوي بكوا اما ببينن وقتاغو سي جاربويا بيا جارا سي يمينه بله جبوكو جواتا نوينران اف ليكولين بگهنوی انجامی کو راست سروکی کارن شاش کرینه چیش دموکراتان را دوید دموکرات دوید چی بکن؟ دموکرات لازمه اثبات بکن که دونالد ترامپ وقتا سوند خوند که امریکا بپارزه نه پارزه منفعت خود پارزه چه وقت پارزه دویجه جو اوکراین را ویجه دویجه نزدیکی 400 میلیون دلار آلیکاری از کنگره از بدمته از این ندمته حتی لیکولین سر بایدن و کوریوی هانتر بایدن بکی و یعنی اوی آلیکاریا دونالد ترامپ که هل بجارتنی دا و نقانونیه بله جبوی دموکرات خوزکی باش دسته وانده هیه لی گل اوی چقاس باوری بکه اوی گل چقاس دونالد ترامپ دوجه دونالد ترامپ برده باشه چما کانی مثلا دستی روسیا ده هالبجاتنی ده امریکا ده 2016 دموکراتان را کیسه گل کی بهسترو یعنی مازن تربو چما سر نکرد 2016 ده روسیا بدزی آلیکاری دونالد ترامپ کرد یعنی بدزی کرد هالبجاتن امریکایی به وکیلی تشکی تو نبود بدزی بود آنا دونالد ترامپ بخو تلفن گرتیه سروکی اوکراین تلفن دکه دبی از 400 میلیون ندمته حتی ت سوز بدیمن کوتی لیکولین بکی تشتی قریش سر بایدن و کوری بایدن ببینی جارا بری تشتی وسط نبود آنا بلگه هیه آنا کشکا سپی به خود بجا راسته ما وی آخفتنا کریه بله هل مثلا بعد كان جاري كاريوان راس وين الراس بيا امي بابا تقديم ما قال كي حاسك الوقت ما با ما بحسي كربا لي كاكا انت جوجي جواتا سيناتوران كو بريارا دماهي دستيوان دابا دستي كوماريان دا دستي هوالين سروكي دا بارتيا سروكي دا هناك جوانا بلكي مترامني يعني اكيد يجي غوتيا وان غوتيا كوفت تشتي خاله تجسر كرانغا دقي بدن لتبارد بكي لور كيس وصاب بحزباتا دو جسين اندامين وينا دنگي يا سياست چاغا تويتر چاغا ايميل قال لك زو دمشق قال لك تشتي زود كاره بيگوارتن مرم نزانه حالي حاضر يعني ديمقراط خوازن تشتي به تشتكي قريجا دونالد ترامپ ببرچاوا اگر سناتو وينينا خارجي هل بجارتنا 2020 دا او یکی دموکرات بسروک یعنی او آرمان جوانجی هیا بله اللي قالك كاس دي بيجن كو اف رسكك جو ديمقراطان را اگر اف روسيا سرنكد تا تو بيجبين ديكي كو شش محابك كيشنا اگر سرنكد ويرسكك باش ديمقراطان را رسكك سياسي با اوكي انا انجليزي فيجن public opinion وك دلي قال او كيجان علي هرا ام فيجن وقت في الشريطه او بشكل دونالد ترامب بكن بشكل ديمقراطه بكن دونالد ترامپ سیاست مدار کی وسایه کو حتی آنا يعني شر حستك امريكي جي شروانا حستك
يعني اف تعلقاجي هي راسته شري ما بس الشري السياسي ناخوان شريكو قال لك وصلت جهن شري امريكا للدرفي امريكا تشد بيجي شري السياسي نافخوا سريس يا اخوي نافخوين ام بيجينا بين كوماري وديمقراط هذا يعني مرف نزانه حالي حاضر تشتكو هي في شش مهي كوتين كونغرس امريكا بتياتروكي تشتكي قريش بين زمان شاهد بين مثلا دونالد ترامب اتي سروك نيويورك تايمز 4 مليون زياده دفروشه واشنطن بوست مليونك زياده دفروشه چی ملا مرغتك چه بچنبه امي ببینن امي جي ببینن هلبت ديار جورن قال لك من كيكي كاني بسير داوي او اگر هاتو اف امبيتشمنت اكو هركز بيجا بروسيك سياسيه بترشكو بروسيك يا سايان دستوري با بارتين سياسي شر السياسات يد امريكا دكن وبالتني لامريكا افناف هيا امبيتشمنت اگر هاتو اف هول سرنا كدن يعني بقولها كسركتن دونالد ترامب كار جاري كدي خو نامزد بكش بو سلوكاتيا 2020 نا نكار عندي او مايك بنس او بسروكي امريكاي مايك بنس چونكي او خو نهات بو البجارتن دكاره 8 سال دني ببسروك مايك بنس دكاره خو هجر بس نا اوتوماتيكي اگر او هذا رخصتن ويجي جريوي قانون دبيجا او اندي دكاره ببسروكي امريكاي كاني قالك سباس دستخوش كاني غلام رمفري توري اگهين كور امريكان كردش لواشتن ميفاني ما